Neke atu I te kotahi piriona tāra te uara o ngā taonga katoa a Miraka Limited. Kei roto I tēnei umanga e ono ngā uepu Māori e mahi tahi ana. Ahakua ka tahi anō rātou ka tīmata ki te mahi Miraka kau, kua piki ke ake te umanga nei ki te taumata mo taua mahi. I nāia nei, kua waitohu whakaitanga rātou ki tētahi umanga Miraka kau no Inia. Very good. Ko wai oa Miraka Limited ki te I kamupene Miraka kau I Inia ara Agapauji Dairy. But I think it's important why we signed the Memorandum of Understanding is that we need to find the right partners. E rima ngā ware Miraka kau ko wakatūria ki te roe o Inia ki te raki. Koa e tuakana ke rātou kia Miraka mā te rua ngā uru maurua tau te pāke, he nui tonu ngā mātauranga, he waka witi ki Wainganui I te tokorua nei. Kāre he wā tika atu kia wai mana I tēnei hononga I te mea kai mua rawa I te aroaro, ko te wakaitanga tau oko ki Wainganui ia Inia me Aotearoa e aere ake nei. With the free trade agreement being negotiated right now, and to come in effect later on in the next 2 to 3 years, it's important that we do have a look at the second largest growing economy in the world. E ara ngā kai Agapauji Dairy te tau au ki ngā tiriti o Inia. Koina I te I momo kai, minga momo inu ka putai Agapauji Dairy. Kai ko nei e te I Miraka pata, he krimi kawa, he pata, he momo ti, me ngā Miraka reka. Yo te roto I ngā tautata nei kua huri ki Agapauji Dairy ki te mai I te waireka. Kopal G has products that are available. There's a good comparison between where we actually want to go and what's actually happening in the Indian economy. Ki roto o Inia kai te wakamaia katoa ngā waanga rāno o te kau, pe ange e wakaroa no tērā mo Miraka Limited, e ngā rā e tū mai nei. Atu I harirua Inia, Kāli Himopo, te karere.